Kubona ngokusa kubantwana basendlunkulu kwaZulu. Le channel Sihlahla Samabhinca isiphenya kwenzeka ngendlunkulu yagcina kuyazathola ukuthi abantwana ababili basendlunkulu abangabozalo nabesende njeke lapha ke bakithi lasendlunkulu kaZulu ungumntwana kuThembi nomntwana uMbonisi kuthiwa ke bashawe i-stroke bobabili impilo yabo ke akaziwa ukuthi kusiphi isimo njengamanje kuvela ukuthi umntwana uThembi yena simshaye kwaphuthunyiswa e-ICU esibhedlela eNewcastle kwathi umntwana uMbonisi yena kwaphuthunyiswa ke enyangeni iphephandaba ke lesingisi Scroll Africa licaphuneka imithombo yasendlunkulu ethembekile yathi ke labantwana bobabili isimo ke sabo kasigculisi ke neze leli phephandaba ke selilunywe indlebe ngomunye kumthombo nawuqinisekisile wathi ke kabasabambeki bobabili labantwana kabahamba ke phambili ekuphakamiseni isilo njeke lapha ekuthini njeke lapha ke silo kasikabeke uzokhumbula ukuthi kumntwana uMbonisi nomntwana kuThembi bona kabaphikisana ke nokubusa ke kwesilo ke sibusayo njengamanje umntwana ke lapha ke uMisuzulu kaZwelithini akapholi ke Maseko ekade kumgili